V Beleku se je nov obračun z znanci iz Evrope končal s porazom. Astana je v polni postavi tokrat slavila 2-0. Kruno Jurčić za tokratno tekmo ni imel obolelega Ibrahimija ter poškodovana Šmeja in Rahmanovića. Od prve minute je na igrišče poslal kombinirano postavo. Začelo se je obetavno, v 5. minuti je z razdalje sprožil Dervišević. Tri minute kasneje je bil pred golom kazahstanskega prvaka najbolj spreten Mendy, toda z vrhunskim refleksom se je izkazal vratar Erić. Potem pa vodstvo na drugi strani. Po izgubljeni žogi je hitri Toumasi prišel po desni v višino kazenskega prostora, našel prostor za podajo pred gol, kjer je nogo podstavil Mužikov. Le 2 minuti kasneje nova priložnost, po kotu je Dervišević izbil na glavo Logvinenku, ki pa je zgrešil. Na drugi strani po kombinaciji Boharja in Villerja do zaključka Vršić. Na sredini prvega polčasa pa so Kazahstanci znova izkoristili zapravljeno žogo Mariborčanov in Nuserbajev je ob nespretnosti Šulerja spravil žogo do Despotovića. Mariborčani so izenačili le nekaj minut kasneje, vendar so beloruski sodniki gol Vršića po akciji Jankovića neupravičeno razveljavili. V drugem polčasu potem bolj umirjena tekma in brez pravih priložnosti. Mariborčani so sicer narekovali tempo, imeli pobudo, toda nogometaši iz Kazahstana so se spretno branili. Nogometaši Astane so poskušali z razdalje, Mariborčani pa do prave situacije za častni gol niso prišli. Povračilo za izpad iz kvalifikacij za Ligo prvakov poleti tako ni uspelo. Naslednji, predzadnji tekmec med bivanjem v Turčiji bo v četrtek finalist Lige Europa, ukrajinski Dnipro. Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica sa ekipom koja igra i Ligu šampiona. Nismo baš najbolje ušli u meč, ali dali smo sve od sebe. 2-3 centaršuta ekipa Astane i 2 gola, to ne bi smjelo da se dešava za nas, mi smo ozbiljna ekipa, ali dobro, nekako svi volimo da dobijamo, ali rezultat je u ovim utakmicama najmanje bitan, tako da igramo za 2 dana protiv Dnjepra i daćemo sve od sebe kako bi ostavili bolji utisak i stekli još više samopouzdanja pred početak prvenstva.